bwako mlithiria wa Miru TV rinarukiriro thongire tariki 29 mweri niyo Novemba mwaka niyo 2025 kankwatweni kirinteto cia Miru TV rukire bitawa tiri mbabu na tukiambiria nteto cia tunendele wa muthende niwe mubunge umwero wa icio mbunge kiambere no nyuma ya rwangiro ithurano na mianka kana IBC kuwa ni wothuri ya mubunge ni akariba icio mbunge kiu nerena wele wa muthende haweza ayetithia na mbere mirandi awiti na mbere kiri icio mbunge kina kinya akathikiria iria hirungami kwa kaita ka Certificate of elected member of National Assembly. The constituency returning officer hereby declares that Jero Leo Wamudende of ID number 22020809 has been duly elected as the member of the National Assembly for Bere North constituency in the election held on 27th day of November 2025. The constituency returning officer, John Kenywa Mui, of the indicated signature, dated this 28th day of November 2025. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya and the Deputy Party Leader, UDA, the Cabinet Secretary for Public Service, Human Capital Development and Executive Office of the President, Governor, Embu County, Speaker, Embu County, all present, the CEO IEBC. I'm really overjoyed. I don't think it can show because it's been a very long day. I want to take this opportunity. First, I thank God. I thank all my supporters. I thank them for their support and prayers mostly because it was tough. As you can see, it was a hotly contested race, and it's only through God that we've made it this far. I also want to thank UDA, my party, for the support, all the security team, the IEBC for conducting a fair election, and I want to thank most of all the people of Mbeere North, whichever side they chose. I am now the member of National Assembly. I have made commitments not only to those who elected me, but to all residents of Mbeere North. I will be fair. I will discharge my duties without any discrimination. I will meet all my pledges. I remember mentioning on fair distribution of bursaries, a free secondary education for day school, day scholars, and development, that is electricity, water, and also roads. I will remain committed to serving the people of Mbeere North, and more so to ensure the steps, you know, the commitments made, the progress made by the former member of National Assembly. Whatever project that is underway, I will endeavor to complete it as I even start more projects. I thank everyone present here for burning the midnight oil to ensure this process is fair and free. And I look forward to serving residents of Mbeere North as their member of National Assembly. Thank you so much. Yeah.
Mbere na ntetacietu na bo harimi kuma factory ya kawa ya Kigutu ni bamenerete bonene utongoria ba factory no ntubotonyera wo kibwa nyumba cia mauri yande iri kwirigirwa wa kwa mundene ya factory boni nyuma ya musemanio ya kuruta maoni ya utongoretu ni mbunge wa Isiembunge kia Tigania East mheshimiwa Mpuro Aburi na DCC wa Tigania Central arabengi barimi bawatire mbaru murandiyo mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wathirinja no banganitie riboti Ban arimi va factory ya kawa ya Kigutu para ichuminate na muthuro mnene ntuko eruare na kwithira kimeneria kamite batandatu ba factory barabethirite bakirana na murandi wa kibonyumba chokuri bwanthirire ti kuntuko ni mbunge wa Isiembunge Tigania East Mpuro Aburi na mutongo wa Rwanda President William Samoei Ruto miaka iweregeria kuthira kawa ikathirire into biathira kuratuika kuya antu beyire banyemelea kuo bakiwa ibo antu bakiuchwa antu batandatu umwa witwa Kimuro umwa witwa Thiauru umwa witwa Muriera unge awitwa Mwilaria na unge awitwa Mutuma wa Tigania West. Mutuma aumite Kirangare na kirinde ne Tigania West. Oweta Mwilaria aumite factory eta wa amwa ankamya na rere ne Tiania na imini ne wandi ya Thangatha. Batwe turi asadiwa bakiuchwa barabara arimi bakiuchwa na barene percent kati eto kinyangithite mauru yetu ntukuya narua antu bakirangare ibaita ba complain kiwanja kia Tigania West Mwilari ora usieta chairman naite a complain kiwanja kia Nkamia kirakiri ni Thangatha wandi batu antu bakiuchwa 8% kati yetu na turiona kaba yati nikenda na betu bare na arume bona ngwitia kuruta miunda ndi tio muntu te muntu titi munda pasat katire sitawa pointi nyanya to titia kenda chie kwa nonto kwa ekonyori ke kenda lakini ekonyori kadhamira kenda tamukele wa yonge kwena to dhamira tuikia keke atiwa kenda yani katiwa ke wanje public no to waka shukuru no thai thika to ka shukuru ya to nambao ne kwenjwa na nyumba ira iwa kwa ngiriyele iwa kwa koito kuibwa sana no hata muntu binga au katukana tukuwa hata muntu binga kuringana na rimbaba wita kamete baba tandatu ibethirite batumira butho kwa kaita nonto kamete babethirite bakengamira ndio itina mbere kuntu kwa kaita antu batano batemea kwetha ibo kiuchwa bethi babinga mantu aba atuthirikani na atwete nyumba itwaye area itwaye yani project area bamenga itwaye mbangi nyobenga amuchari yote kwa ndosa ina ne area na nyobenga Koza aito tetekeria mbangi nio twetekeria nyumba ina churema nyumba icha affording house irema kwa batu itwetekanirio te muntu agwiri kuya aumite Thangatha kana umite kana umite Tigania West kana umite Embe ya kurwama akiwa akawa atiri ate kwenda kiwanja giakwa go batu twatanirite na mheshimiwa Mpuro no ntugwa maendeleo yaretete ndene kiuchwa na opposition ito kumenyora bangite opposition irekwo yopinga maendeleo ya thirikari bauto apambana nabo ekinya kwa ekinya we match with them shilling to shilling step to step bawite babatetekire murandiomba kwithira yukingwa na ibawite bagetekire nyumba ichomba kwithira kwa kinya kamete babarea oni beta Vivian Karambu na mbeko ekonyori 2220 na ingwetekerie nyumba cia kwa ekonyori tekeria mheshimiwa wetu president Ruto tutirengwe bado tukwenda kimoro ayo to athare inge bana musonge bana Mwilaria na ntauto kuria kiwanja gite kio igaruto ge na igieto bado twitharia na bado turi arimi bakiuchwa itu wetekeria
thirikari ya William Samoei Ruto itwakire nyumba o ibuonto batwe turi wananchi na arimi na aturi ba area bara ba 80% katicio twawire mbere katutherie kieni mbere engineer akinya neru ari na rokato ya kuunga atirimenthe ntune itukwira engineer agerie njuu chini na arakise ya irie site na ngwe yambiririe immediately na bau bakwiro ibaretire koti weto pinga nyumba bila tukwenda kumenya intukwe koti yake ntukwe koti tukuromba security ekwano ntukwe koti turithe abuonka murimi wa area endre koti tukienda kumenya ethera kika kithaka kya Mwilaria ethera kika kithaka kya Mbondi ethera kika kithaka kya antu baile bathatu uthi batumite ntumo kiri mabisa ba okarenteri bakwibombe kwithira bakiamukana kamite ba nontu bakiobona kiwanjene kiba kona bura mutangang'one ngari ne monki omba OCS wetu wa Mikidori OSPD DCC County Commissioner asuie hawa wasee awasuie kabisa kabla ya kuwapata, kwa kuwa hatutakubali wasuie kila project inayokuja hapa. Wamesuia project mingi, lakini hii tutapambana na wao, tutamulikana na wao, tutapigana na wao kichwa kwa kichwa, na yeyote atakayejaribu kupinga hizi nyumba za affordable house hata akiingia msituni tutaigisana na yeye. Tunakutuma kama DCC wetu uende kwa DCC wa Tigania West. Wale wasee wanakuja hapa wakisema ni wasee wa Kirangare, wakae huko kwao Tigania West. Yule Mwilaria anatoka huko Ankamia Bangava Wand. Tunakuomba bwana DCC leo umuite kwako, umwambie asikanyange kiuchwa, kwa sababu ile mikandamia alikuwa anakula imeisha. Tumeamua ni nyumba tutajenga. Thia buriba kwenda nchonkoni bonde ne bomba kuithira bokebwethe ke factory ya kugochwa. Sisi kama wakulima wa Kigoswa tunaomba MCA, tunaomba mheshimiwa Mkuru, tunaomba gavana wetu Isaac Mutuma Tuethigia, tunaomba upande wa serikali kuu na serikali ya county watusaidie. Only ikuje hapa kwa hii makandamia ilikuwa hapa. Tujue hii makandamia miaka 20. Pesa yenye ilikuwa inatoka kwa hii makandamia ilikuwa inaenda wapi? Pale tuna kahawa. Ile kahawa kwa seasoni inachunwa zaidi ya more than 10,000 kilograms. Tunataka only ikuje tujue hiyo pesa ya kahawa inaenda wapi. Mutemo mheshimiwa ngetuona otaipwe kuma nthera ombwa na turenda mporo atore kukinya kwa thimi yake 10 atore kinya 20 tuinda tore akari bakiushwa tumwete mbaru kinya na bomba kwa awate murai turenda mporo ivotam na ivotam kwenda. Nkiripoti na Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Thirinja. Tutana mbere na nteto cietu na moro kuromba itike mubunge wa Mwekuru ha kaunti-ini ya Meru Miss Doreen Gatabi Kamam na rombete aciari kumenyerana boka itene ka karutha nkulukino rete ya Meru kurekana na utamaduni bwa kulukirwe ni kaita ya utana ana habari arawete Disemba ndio ana habari batana na baingi bakaremwa osoka skuru. Thaizi 20 December olindera ijekene mono gutanana tafadhali anko buromba akariba Meru TV kauntu gaka gutana ana bare katebui haka kuthokiria ana beto maisha turienda at least ndegoro ina kuona kuraja kana vision kana kitu kuga future ukathokiria mwana okwo mwari future wetha iji we mutani thagiotheri we mutana akaremwo gucoka cukuru akanjeria kuigwa nthoni cia gukarania na ana bara bange akiuga we na kuigwa re different kana re special nonto natani lakini goko muthokia nonto goko muta goko muita kuraja na ana bange ukamuikia antu gweta gwa isolation agatura au wewe nka akiona na koserwe. Kwa hivyo Ameru kana ategeriba Meru TV mbwire ntukwe na aru akinyao gwa ira mucore ntano ciana bare itebui na kutekyo buru ikuongera mwana omware kote value kotembi actually ge ko bachokia na nyuma na gutuma bakaiga gwaja kabati ojori ntano ciare itena mwelekeo itena maendeleo no tekyo gekiega gikwijania na ntano ciare. Ameru bonde tafadhali na kinyanto barabe o Meru itutigane na ntano ciare itebui na itekarobwa. Kwa hivyo mbere oni jamurweri wagetekia mujumbe wekuru imbize ingogea kwa kana ingogea mwekuru uo karinde othaiji kwethira agishugurika irana bara bagotano na lazima
na kinya bara bange bakuga iba batigotano nonto bo pia pressure nonto nakuigwa ore onge akiuga na atanirwe ankwire kana ngotethia nkwire ntano iwite bui na kinya gusigwa kugwa kibara gwa kuga ate ugwa nonto mushoro kuna atani no kwenda gutanwa gutebui tafadhali tuitegere tukare bwega twithire twi ari bojuri na ikia tumitore ari tutendaka tuterwa batu tutano nonto ndaka icio tano na kinya bibiliane bara batanagwa iba Moses ntaigwa bamere batani kwa hivyo nkwire mbere uthithia untu tiga kurilai na gento kenge kana muntu nge kuria na giteo giki nene bamami betu na bajuju betu bara bakomba kwethira bage sitonya na itendo bira bya gutana hana bare kira tugweta na kimonimoni FGM kana female genital mutilation bethire bagetiga story u na tombe kwethira tugikara anto hange aega kwena maendeleo ja mega nonto gitumi kia mbere ureta gutana mwana mwari ukamuthukiria maisha jawe torendete kora mukinyereria mwana wa mwari ugoja muciari mami betu kana baba betu urituma mwana mwari kwojo okamwira kamutwarie ngugi kwa utengugi kawetete igweta kumutanithia na arena teka kwenda nonto kinya wewe ngwa kuringana na kithomo kia tha ige kumuonia ntano cia rite bui ntano cia rasi kobagitangira maisha ugetoga na kariba stage ya kwanjino kamiroro ntere ciathirwo yene nibonanitie kithito kio nontu bwantu utonyera itetema ria thindi na kuithia amwe na kuita miti akariba bakiwa nitonga bimwe bijukitie marimba yana ni antu bakumenyekana na kuinga bangi kiritema bi na riwendi makiwa uti matalia yajukiritwe antuba ene leaders meeting nontu antu baingi ni bekiri miunda kithakene keke public turaua kithaka ni bakompensate kithaka kio baendo area itawaga lui na turarita eka 42 beta kuono kuone genda barito kithakene ki pamo betire baronwa bange barasiaire ithaka ku kinya batara miunda ku ni akari na tori bakameroro stage kwanjilo ntela cia thiruru jene bena matheta iururia kithaka kia mwinge kia thindi bakiwa kwena itonga biombete kwithira bietonya kirite temabi no tota na kwethia ntuku ithiri na ende batomba kwithira kinya bakioyorwa talira kiwatho akiwa ate itonga bina ni bikumenyekana ni kabiombete kwithira bietonya no suna na miunde ye na ke ne kithaka kia mwinge na ikiomba kwithira kitetheria kariba bainge ntereiji na inde riu ni bakuromba mantu yayombe kwithira ya unkumelwa no chonkonwa investigation ni ebwethwa tumea kithaka kirae ka 42 ri no we ngo hetirara ewa nikenda bamoke wana inji bairi bethira batonu ithaka bio na ibo babati wonu ithaka una boni tukwenda thirikari investigate tumenye no we wetire kwa kithaka urota bati kwewa ke kaira 42 nikenda wana inji bamo bethira besafa batone tuminda yo abatu toria thindi na thindi nekato tokorirwa kwa na matoto gwera na mwitho yo bakwethia neku tuitetha ciana no kutore ya bia kuria batu nekabagua tore na totena mbesa tore ya matoma yabo kwa na ruro kwa na rwangirini iro tore ya na ibo twakethairana o etherie mwitho nwe akoya rwatu thirikari kaita kau kiria kariba ne tutethetie kuma ilabia tono koni ilabia omere ikotori mago to kona ambia se kuria mwana sukuru baute nga to kona sia kuria na me bao kenya se roe o ete timido na batere nya koru muinduke nya baute kona tuenda to eta na to amoya atua te ndete kumenyekana ingirege rimbare te gote ko bebe nga ko lakini kai ke dachage ko na to na twetu na nange ko iri mako na mite kabisa tukenda ko le uterura kwa mukelo kire manjera ote mete ila no nto ko ote anto bamenyera uteru adindiru anto bomba kumenyera mitu bakinye ngwe andi ndene rimba tekenda ko lu miti ngwe ikuo uteru mukelo ngote na ke report ra Miro TV kuma dhindi ere ya thiruru jene Gembe Central beta mukiri onkonja Besa na mwaliki wetu wante tomo kiri onkonja na onto baribote na njera inkinyaniro na ndi kiongozi na wena menerete bonene Mike Makarina na onto miario yawe nyuma yawe kuwa munene wa rais Profesa Kithure Kindikini mutongoria utina mainya kiongozi na uriti Makarina kuteya atongoria mno munene wa rais na mubunge Mporo Aburi
Mheshimiwa naibu wa rais Kithure Kindiki na pretero nene mono around 100% ku make sure tukona gitikiria na ndi kwi mulemavu ndireigirwa aja uga mulemavu ungi wa wash nguge we kuruma atongeria akiugeti mtura witite ngugi ndene ya mbere north ni ruku na yango ndokwira gwa mulemavu akindure Kindiki shima Kithure Kindiki arego gwikira ngiri gana kangiri magana ire tiga kumumeneria na kumuruma ete muntu Kithure Kindiki ni muntu wiki resort cia gitikia mbere no ntu ikaumira ruju kana na aru otuko kwe mulemavu ukamenya Kithure Kindiki ni very strong ukamenya Kithure Kindiki ni skima na ngwira na aru no ntu no menyereti gutumaira wonje bwaku ukanda misantu wonje bwaku kuruma antu nte kuona haje uruma antu no ntu ugo mulemavu batu tuli arithi ba ng'ombe tuli athomi tuli itibango gingi utimana yo tinda kuruma mutongeria ene kenda gwita mbigitwe thiatha ndi ukiruma mheshimiwa mpro aburi muntu gwitira antu batigania isti ngugi no ntu bwa kiu giaku kougwa na aru mulemavu no ntu nwije kene na rieto riaku ute kitumo ringa kenda mumiro atetheka kenda mukenya atetheka uringa agituma kenda kiu giaku wona bia gwikiraku echo uraruma mpuro waja ya mwana ute mwanya jwa mpuro aburi na Kithure Kindiki ute mwanya jwa Professor Kithure Kindiki na waziri roko kwa ugu weiguo tiomba gwitaniria ngugi na system yeu rekana na thirikari ito opposition kana ukaregwa kunja nonto kiugi yaku gitututhangikia kiugi yaku gitutuma deputy president arara titoro kiugi yaku gitutuma mpuro aburi ethira amama titoro ankwenda kwira na arua kana miru amama batitoro nonto bwa kiugi yaku alemavu batwire bekiri mburuke emwe ukamiru mburuke emwe imbondine ya kamata antu ya kamata into bya disability batu antu ba disability tuleshima nabo na ibavati go support ni thirikari ni bavati go support ni mutu bantu ithinkia na nyanto betu babethi bavati go support ko nguge mutu bantu ithinkia ogwita oni ni mikomiunga mikono na kuithira no kumba kureta alemavu amwe utekurukirite mbruke emwe yogweta mbonoko mbruke tigi ekiuga imama ikawira mwangaza wanire na thirie gita na atichokete miru kairi na ukeja kwithira mamu na bapita munya bakethira bende beni amiru bengeni bukaria mutumanto ithinkia no ntutha ito kwenda ruo fresh ito kwenda otongeria bobo ero miru ya bobo tukona ba mutumanto ithinkia ko urampomba kuga his excellency the governor nguge uronere ya gwika ya kugitira alemavu nyama na nto babethi karia alemavu muno no nto mulemavu atapu mwamiru no nto kire thirikari wijire cia kuruka mulemavu atwire muntu umwe mulemavu atwire ari umwe owo gwita mbonoko no nto utimunenkerete gite kia mbondi and disability nenkira nto band disability baraba kumenya nto bangi bao band disability baraba kombo kinyira nto bao band disability baraba komba kuorganize nto band disability bethire niba organize ni thirikari na iba kuona haki yao ngugi ya kunenkira mulemavu mwendo ketia alemavu ya alemavu ekira alemavu mukone abalejairo akiuga no mwene alemavu ini munene wa alemavu ugo wathulirwe munene wa alemavu no Tadirikiri na rono romonya ukoni inya ya ikundi bore kiri sunse kieto kebili karono romonya inya ya ikundi bore neto dikiri timadina yara ikundi bibi okulokera kainge onto eti de bikibiki bakuwa ne badange kamno ba na basia bya kubwithia kiri baraba kuroba tona umenyeri na kinya wasia yoto kana kinya ntiwa wasia yoto kana kuinyelwa kiuria kinene ya tere kuri ontu ikundi bibi umba utethio mathina ya kathira utethio yonto besa cia SACCOS kana kinyati bo banking cia tethire bonene kire ukobethanithia bongwa ka bongwa nikenda ukwamura ntiri rira iriri nyene mwarikweto wanteto ha mwende wa laibuni no ina runoru romwanya na kere gicunci kieto kiabiele kia ronoro mwanyenya ya ikundi bore nitukulaithiria mathina kathomba yara ikundi bibi okulukira uma kuthukanga kwa bikibiki kire ikundi bibi bikibiki mwanka wacho menyeri kire baraba corona kinyantiwa changamoto ile omono bondene itwithira tuna changamoto nyingi kinyaka itukuthungo mari mwantu ibana abakari bikibiki ne kuthuka mtu ukaigwa mumembo umwe agwita akupaka bikibiki lakini ndo wako waga jinto gya kuthithia bikibiki lakini to dene sako tokeza tuna kethea I tenti taito kombolithania bikibiki tayo bikibiki ngogene mumembo umwe thuka akaja rungamiro isako twakisha muntu ura atira urira kithakene no ndoria twambe twagwatana ikenda twita baba kithakene muntu teta gintu kya thuka mama
baadhi tukaranaia tugeto muchwa tukamenya thine we imbi tugeya twamutethia bikibiki rimwe ni kuthukanga nuntu bwa njira ire imwe itebugi nuntu njira chetu chantere na imwe ni nthuku muno na kwa bikibiki they choka chobas kana guthukonge ichi kuthukanga na no makabe bakiromba romba tubia tokai ya bikibiki mumembe thuka akaiwa emergency loan kenda bakwamba gweta tali okire bikibiki kana gule tairi na yomba mutethile kenu kwa na mugate wa family yawe that day wamba gweta kinyoke da we na baku wasiomia ukathomithia ende no ntote na muntu okuthikira atagairo agento kiodani we na bau pationa kinyango ge kudonga nje nyingi muno cia kuruma akuru para batigi bari ntigo bari windows na akuru na tukuja kuona mantu jama jara jarenja ithina nyingi muno antu baba bagukurukira pamwe bena mbajua cio karabakendaga ndawa cia pressure bangi ndawa cia diabetes ndawa nyingi thina ira cibena cia miri kwibo batikumba kuma itandene batikumba gukira itandene bamani itandene na batiumba gukira kinyoka gerio bokeria batiukira na baitrito bari itandene tona bamwe bakwenda wheelchair cia kuthora no kenda mtomba kumara wa mearingwa iriwa atiumba kuona gintu gya gukira nakyo na mwire jwe na thina bangi bena thina kinya bya kurea batikumba kuona bya kurea bethero bakirijaga na ndi muntu atigiro nyomba muka muturo kana no kiangivoro kana nawe tere kuchwara kona kibaruga amutiga nyomba ari wenka atikundia rojo tikiomba kuthithia kokwe na thina nyingi muno ria cina antu babe tube mashinani na muno antu baba antigwa ya batu tuli kundi ki imani buru twenda buru gutetheka batu tuli antu banthi guruburu lakini ureta nando keja kwithirwa aura miundere kweja noa ugo keja kwithirwa kinya uti muntu ogikundi withirwa uri au no rasimo ukerwa withirwe no withirwe gikundi na bandu uti kuona munda na kiri utethio bora ikundi bibi kuwa bikona byomba witethia ni kuewa mbeca nikenda ukiria mirandi ira bambiriretie ona kinya thirikari utonyera nikenda utiila ni bakuona yoto bio muno ntiwa na baraba kuru twena kainya kara tomba kwitira ngoge kethira ake tomba kuona utethio tuti na antu autinda kurombaga no turite ngoge na community yetu itwitete bwega muno no twitaga twena ngwataniro tubwiri utethi thirikari ta tubwiri utethi iraia turenda rendikiri na irite eje machakaje tumuone metho kwa metho tutikwenda atumana eje tumwire thina ira twina cio na nkwenda kuria antu bonde tugerie ni kutethania bara tuberie kumenyera antu baba betu kwe baba kwenda kinya pampas nontu bo kuru baba tiumba gucikinya haja barenda kutho betu mera pampas na no kona ite kuonekana ukona thine nene muno na bara batigiri na baba tiumba kubatera so twaromba kinya thirikari tonyerete au nikenda muntu wonje akomba kwithirwa agitethekaira muntu ne jura no tujo batu twithe na riegeria ra thirikari ri nirire kukiriutiela ni ukiri ikundi bi mubunge wa Mwakuru kaunti na Meru Elizabeth Kailemia na gutariria mitaratara irari nayo ona kinya thirikari nene na nikenda utiela ikundi bionthe ni bikuona utethio kutina mpathu ndenda ku empower ndenda kwa antu inya na kuba mbeca ikundi na tikweja na mbeca cia ikundi ake bena murandi bambere iba kwenda gwika nguku na ni aba kwenda gwika na tukathithia inya follow up mbe kiugo kira bogira bugaka bwaka mantu jajau kena na nditumba gwita mbere o pole pole obara bakona ende mbije twethie miaka eu yonthe nontu inya thirikari president wetu na nie inkarankina jama ingi sana otoga tetherwa njewe kibinafsi no mwanka bukarende bothithie gikundi na gikundi kina register na gikundi kerugorete nya kethera account na 500 no sawa no tutethia bamwe bakuguneka ende bange batu otheri ende itukwenda ku register ikundi bionthe bia buri kenda tumenya gikundi kithithiao kirenda utethekau na namna hiyo kiri gichunchi kietu kibithatu tukawatanira na mutaalamu nora wandikitha cia ikundi gicigo mbunge kia Buri na nikendaga tutariria mitaratara kathombera yendekana kiri kwandikithia ikundi mathina jara ikundi biona ona kinyegeria rio otiela mathina yani ya kuthira mwende wa laiboni gichunchi kia biele kia Ronoro Mwanyenya ya ikundi Buri na riboti netukira katanta kirinte tosieto weta kuraya nyuma ya kaita kati kuraya insokerete na mangatheti